Hola, nansi kisimo sifikile ikhisimo seqeda amadola sesithi ke hayi abakhangela emhlabeni wonke ke ikhisimo sesifikile kuye sisingenele sibonga umdali sibonga uNkulunkulu le njalo kudala zonke lokuzuke thina namhlanje lo client eqhaza ikhisimo namhlanje jayiva lize ke phuma ke ilanga linjalo bangani mama emhlabeni wonke jikelele nalohlelo ngisakhumbula uhlelo ke esilethela lona ngama Fridays wonke ngenzakala ukuthi ke next week mhla ka-31 mhla ka-29 or 30 sayivala sithi siqhubile kuhlelo ngoba sekulento eziningi esizenzayo lathi ke kuhlelo ngisakhumbula mana ke mbala ke Tshisa Tshisa Mthunzi unjani namhlanje thina ikhisimusi kuwe Tshisa Mthunzi uthi ke sakubona Tshisa mina Tshisa Mthunzi ngikulelela uveve kobulawayo ekukhuleni kwami laphana ke beyintombazana ke eziphetheyo ngazigcina kwaze kwafika i-21 years ngingamazi umfana though I used to kiss some boys from school eLubebe High School sasikhisana kunjana kodwa zange ngenze lutho kwaze kwathi ke ngathola ke umndoda wesithi ngilobola okuthiwa ke umoyo ibizo lakhe ngu-JB Moyo wangithembisa lomhlaba ke wathi yena ngithatha wangiqeda umntwana bami mhla ngiqeda umntwana bami khona phana hayi ngathaba ngimthanda kakhulu bese ngimthanda ngitheze ngisiya esikhathini ngabona kuyedlula ngingangenanga ngiqalisa ukuze umzimba wami ungenzi kuhle ngazama ukuthi ngithize ngiqalisa ukuphalaza omama balithatha bathi ngilesisu mina bangithestisa bathiwe sengilesisu ngithe ngiyamtshela umuntu wenkosi wala wathi vele ngeke avume yena wenza ka1 njalo kasangapenetrate kakhulu so isisu leza so sakhe ngoba kwakubuhlungu leyo langa asenzanga saqeda kodwa sisilele ka1 kodwa sisemasibamba so kwanga explaineke kuye wayesala athi ngazange enze ipenetration yonke ungenza inhloko yakhe so sakazi ke ngamitha kunjalo abangikhaya abanjela ukuthi mina bambeza amagama wonke la wathi eqamba abanye abafana ayibazi engangumtshele bona ukuthi sasithandana sesikolo yet ngangalalanga labo since sengile 21 laphana ngagcina ngihlalela kanjalo ngabeletha umntwana ukhona ke undodana asekhulile Tshisa ke ngikhumbula lo suku nga-elthithwa ngena leyo muntu ke kodwa ngo-JB Moyo into uNkulunkulu akamgcine kazange support umntwana ngwakhe bafana xathu nakathi sinilaye hlala la umntwana sezibamba thangamsebenzi ngicela ke ungitshele yezingoma ubona ngani kansumisa ke ngijayive ngoba sithi naso ke ikhisimusi kudingela ubani uBrenda yibo abagcweleyo balesihlele lapha walisa labo platform 1 angazi ukuthi izayithola yini oyifunayo sibona ukuthi kujabulise yini mabri ungabuka uBrenda Fasi nxa ngimtshela uBrenda la ungayithanda Brenda Fasi uthi ngicela ingoma 1 kaBrenda Fasi ibe seduze Brenda simtholele thola amadlozi yodwa yilo kibuya thola amadlozi uJB wayala Brenda Fast Tshisa labela majo Goba mina I some best Tshisa labela
ingoma esithi thola amadlozi itshaleke noSisa Mthunzi lasake ngu-JB. Ningakhohlwa bangani bami namhlanje siyapata kuyajayiva kuyanyiwa lindeke iChristmas kunjana nje izolo besijayiva kumasolo lo alibona nevoice ingekho iphelile bekumnandi ngizolisa kakhulu ke namhlanje ke sisepatapata lapha ePopoma la kusasa la Christmas Day kodwa la Christmas Day yaphinda sithi khona le maphisi case lapho ke so brothers ke yaba ke dabula kamnandi ke ipatapata sempopoma lapha along Camera Road usephumula ayafika ipatapata nathele wasinyama jive wenze yonke into esilakho itiye yami ngaphandle kwami igedlela encane ngipheka khona itiye yami okunye wonke akukho okuhlala maza ngofika ngathi kunathi itiye la babe funa utshwala just wethe ngibali uJoseph Mpofu noJoseph unjani Joe nozana Mpofu wena uthi ke ngikhulele kodwa uthi siyathunqa ngiyakubikelela lezo Tshisa mina ngikhulele kwa number 6 mphile kuhle khona kunjiyana ke ngathola ke umsebenzi wokusebenza ke industry kweTenal ngo-1994 ngithe sengene ntombi yami ke ehlala ke eMpopoma duzane leTotal bengithanda kakhulu ke le ntombi yami ke kongisamukeliso ngelanga ke ngimphelekezela silubhekise ke ngakibo ngamvela ke qeda kulala layo endlini umngane wami Pophane number 6 wayeloja khona ngoba mina ngangihlala nabazali nabanye bonke abantwana saqhubana ke sithe setotal laphana ke angikwazi ukwenzakalayo ngoba besidlala njengesithandane wathi suka ke egijima kanti kule moto ezayo yamchaya wafa phambi kwami samukeliso ngiyamkhumbula lana ngokuthula ntombi yami lokho ngikuthanda kwaba nzima ubana ngithole phambili nempilo ngahlala from 94 kwaze watown 2005 lapha ngaqasa khona oba lesibindi sokubana ngishele futhi asengithola ke intombi yakodlomo ngilaye lapha eSouth Africa ngiyamkhumbula samukeliso Tshisa yimi uJoseph Mpofu yes Joe uJoseph Mpofu ke kwakunzima ke ushiywa ke umuntu othanda naye sorry baba lale ngokuthula ke samukeliso ingoma engicelayo ingoma ayithanda kakhulu ke yena ke samukeliso ezechimora mangithola one echimora ngoba ingoma zasichanga lesikhathi yasanda kuphuma unyaka 1994 xa ngitholela ke ingoma yechimora ngathaba kakhulu uchimora sikutholele phi mnganami awusambhalanga ukuthi kodwa ezechimora sport line up echimora esilayo mana ngutshale ukuthi ngithola yini chimora phinde sidinge kutsha ngoba ngilaya ngithemba ukuthi ungayithanda uTanzania nguma tufuna ichimora ngabhala lawo ke ubuyise ke yakho ke oyithandayo ukhethe yakho ethanda njengalo ke uJoseph futhi ke uthanda leyo ngoma kodwa ke awuceleleka uthole bona mana ngamdingela loba ipechi kodwa ngithi kuyavunyelwa chimora uhlelo ngisakhumbula ke lawo bhala ke yakho sithi oza khisimusi woza ubuye le njabulo ingozi emgwaqweni bakithi linanzelele isihloko sami kunzima kakhulu lapha ke abantu baphelile ikhisimusi lonyaka ikhanya ke ile ngozi eziningi ingoma yathi kuchale ke intandana ngibone inyakhona rikhethi kodwa kufanana chimora intandana Joseph Bob I
Siyabonga ke ingoma yechimora ingoma sithi intandane sichaleke khonaphana ke uJoseph Impofu yena ke wafelwa ke intombi yakhe ethanda kwamagama siyaqhubela phambili ngemva kwalokho walokho The experience during your stay is what matters to me. My name is Nomsa, and welcome to the Harris Hotel. Have you ever heard the saying, you feel good, you do good? Our rooms are designed to make you feel good, whether you're here for business or me time. You are guaranteed to enjoy the experience on our comfortable beds. That feeling you get when you take a relaxing bubble bath compares to nothing at all. We serve delicious meals that are to die for. You know what I'm talking about. We spend every minute we have to give you excellence in hospitality. Check in at our hotel, number 3 Harris Road, North End in Bulawayo. Or you can call us on 0775 993 085. Or alternatively, use 0292 00334. See you when you see us. Welcome to Harris Executive Lodge, a place you call home. Comfortable rooms, breathtaking scenery, with free Wi-Fi to keep you connected. Mouth-watering food. From breakfast to lunch. So why not relax in our elegant surrounding? Nema monya, hey, topigwa nema monya. Hey, nema monya, hey, topigwa nema monya. Hey, nema monya, hey, topigwa nema monya. Hey, nema monya, hey, topigwa nema monya. Hey. Yes. yebo kambe siyabonga ke uhlelo lona uhlelo ngisakhumbula ke lapha namhlanje yawazi ukuthi uClan nxa sijayiva kanje seciche yonke into wawela phansi emchina so mina ngibala lapha ke yena ngiyoza ichaya ingoma lapha mana ngibale ke evela ke thengibani ngisizeni Ndlovu mana sizwe story sakho sendlovu kwakumnyaka ka2003 lapho ke engangisakhula ngintombazana ekhulayo khona pha uNtuthu ziyathunqa sahlala ke eChabalala labangani bami ke oBianca lo Judy saqalisa sifunda eEvelyn Girls High kukuhle kunjiyana ke kuthe kulanda ke ikhisimusi kalana umnyaka sasuka saqalisa ukuthi ke sifuna ukuyadawa sathatha ke uDon John sahlangana labangani bethu Happy Valley yipi Happy Valley kanje angisayazi Happy Valley ngaze Happy Valley Power aha kwasokanjwa ke ukuthi ke lapha ke siyenatha sanatha into enzakalayo ke aya mfuna ukutshela Tshisa sadakwa kodwa sathathwa ngabanye obhuti into ekhona umuntu lo angazi ukuthi wangenzani wangibulala wangilimaza ngaze ukubona then I started bleeding non-stop lapha engaze ngagijinyiselwa ngo-auntie esibhedlela ke empilo wangilimaza umuntu lo ngaphakathi lwana umnyaka yiwangikhipha ke umuntu wendoda amfunanga lokuphinda ngilale lo muntu endoda futhi empilweni yami
I still got a fear up to today. Angela mntwana mina kodwa sengumama osekhulile khathesi. Angela mntwana abantwana engilabo abakasisi wami embagcinayo. Ngiyesaba la into ngahlala nginjalo ngumuntu osontayo. Ngiyasonda iRoman Catholic Church lapho engidlalele khona. I-bad experience esizeni Ndlovu. Siyabonga mama. Wena ke uthi use Cape Town kule South Africa. Yekela sizwe ke ingoma ekhetheleke ngicela ukuthi thini. Loba yipi lapha ngakudumisa njalo kuyikhisimusi siyajive even lezi amapiano uzawujive umfundisi. Angazi uma umfundisi mama. Nxa ungena ichurch ngazi kodwa ke nxa uklane ngabe ready zakuchayela nga. Nxa uklane ngabe ready ngawuchela ngapha ingoma yakho. Sizeni the bad experience. Utshwala ngawe teenagers kade ngubona edrobheni ngobulala kuzima bakwethu hayi khona abantwana baphelile lapha edrobheni la into enzakala ama 2000 hayi khona kade sikunje siphuma lapha ebusuku sibathole begcwele begcwele phandle kwestudio lapha besihambela ya Klein nxa ungayitholi mina sengitholile sis ula Klein Tshisa ingoma mama ya
sitshalo sitheni kaNdlovu uhlelo-ke ngisakhumbula. Namhlanje-ke kuthi siyajayiva namhlanje siyakhohlwa le mtshina siphume sijayive kodwa hhayi sikhona nethemba lezi esizibala incwadi. Dalubuhle Msimanga kunjani mfana kaMsimanga? Ngithi Dalubuhle ngumsimanga kathi indoda ngathi umama hayi indoda. Dalubuhle mina-ke Tshisa ngikhulele-ke endaweni otogwele ukoTshundura lapho sikhule khona njengabantu abahloniphayo singena ibandla leSabatha. Into zalayo bekuwumnyaka ka-2001 e-camp meeting eSabatheni. Lo mama unkosikazi kaMfundisi wabemuhle kwamagama mina nami njengejaha lisakhulayo layeka kakhulu ngoba mina ngalesi sikhathi bengile 26 yena umama lo ebele 39 kuthi umfundisi-ke la ebele 42. Kuthe kunjalo ngangithathwa kakhulu ubana-ke ngibe ngumtshayeli ngincedisa le church lapho. Kwasuka kwaba lezilingo ezinkulu sathana wangena empilweni yami bathe bethandaza-ke umthandazo wokusihlwa mina lo mama lwana sasuka yimota ngaphaka-ke egangeni ngoba esihonqweni lezi ndawo lamagangaganga lapho sasikhona. Cela waqamba ukuthi nguphi umfundisi Tshisa uyamazi wena njengomuntu owakhulela eSabatheni. Hhayi salalana-ke lo mama lwana kwaba luthuli sabuyela nezwa ngibona-ke umlilo wasegirhana nxa ngikhangele ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu ungikhangele. Wabuyela umama lwana afutshela manga ukukholisa njengazange ngubona. Wabuyela umama lwana-ke enkonzweni nakwahle kwaba nzima ukuthi ngikhanda ubaba lwana nento eyayiyenzakele. Wahlalela umama wahlabela enkonzweni kakuhle kwaphela sabuyela balala esihonqweni sabo lami ngale. Angizange ngilale ubusuku bonke sethuka ngike ngibone lo Jesu engani ungikhangele ngivuke ngithandaze. Ngabona uJesu emile engikhangele ukuthi ngenzani. Abantu bambona ukuthi umuntu lo wenzana ke msengiyisithutha ngoba njalo umama wathi kumele siphinde ngathi never. Lathi into yanhlupha kodwa la kunjalo kuyisecret yami naye kodwa umama lo wayesehlala enhlupha esengifuna njalo nje. Sengathatha umama ngoba zange ngimtshele into eyangikhathaza lakathi singababona baphila. Ngagcina ukubhabhathizwa kabutsha ngabhabhathizwa futhi sengimazi uNkulunkulu. Ngiyalibala iBhayibheli yimi uDalubuhle Msimanga sisi-South Africa uDalubuhle kodwa-ke ngena ibandla leSabatha. Uthi hhayi ingoma ngiyazithanda ezabaculi abaningi abatshiyeneyo abase-South Africa abase-Zimbabwe bonke-ke ngiyabathanda kodwa kakhulu nxa ungangitshela ingoma obone ngani ngiyangikhumbuza lolo suku ngapha ngayikhohlwa ngoba lolo suku asoze ngafana ukhohlwa njalo. Ngodingele-ke ingoma unketheza abaningi wathi ufuna unkethanga ufuna ubani zakudala kukhona yena Flavour Semenya angithandayo. Don't like her, freshly grounds zikhona zonke lezi ngoma kodwa-ke namhlanje ayi asisibona mana ngitshele-ke ukukhawuleza lebonani ngayithola khawuleza right.
mnandi ngomedical Ezra brayo sikuhlelo ngisakhumbula mana ngembambe okwamanje evela ke kuThabani lunga kunjani Thabani lunga uthi mina ngisikholo sejwana ukuthi ijakala sechology Tshisa ke uyakwazi ukuthi ngomsebenzisi yasihamba sisebenza ke South Africa okwesikhathi esito kwamagama mina ngibuyela ekhaya kanye ngomnyaka ngoDisemba nxa imali ivumile kwesikhathi ngiyantshotshele ngibuyele kwaphana kubo April kodwa ke kuthe ngomnyaka ka2014 lapha sengithethe ngathatha umntwana omuhle odlamini le ngambisa kithi ngapha komazivisa umntwana lo ke bemuhle bene 19 years ngomshaka ekhaya ngamzalisa ke umntwana u1 sakha umuzi wethu omhlo wamagama bebuye eSouth Africa zongibona kanye ngobo July mina bese ngibuye ekhaya ngoDisemba uthe ke ngisaze ngibuyela ngo2014 lapha ekhaya ayikhona 2014 2019 ekhaya umntwana ukhulile siulama 3 years kodwa sengithola ke intombi yami ingaqondakali ngoba le remote yajula bazange ngikunanzelele lokuthi ngabe jula wathi ngo2019 ifike ekhaya umuntu lo ngamthola manje umzimba wakhe usuhlele emnandi umi kahle sesithi ke sesisenza laphana ngiyancela mina ibele ngicela ukuthi ngiyamunya ngezwe ke ngithelwa izinto emlonyeni ngani ziyababa afithizele ekhama ibele lakhe ubona liphuma uchagwana umntwana ngasamunye Tshisa lo mntwana omkhulile so lapha ke mina njengendoda ngafuna ukwazi ukuthi uhamba njani ukuthi ke kwathi sokuthi ngithi nyathi uphuma uchako ngithi nyathi uphuma uchako lo mzimba wakhe ukhanya ngani ke muhle kodwa udiniwe hlupheke ngibuze lapha ukuthi ke uhamba njani athi ukuthi inxese ngidoyiwe sachicha ke emapostolini siyabuza lapha amapostoli njengabantu abalamanga bantshela ukuthi umama lo ke kulento emenzayo usuku utenze nje ngondofa kamakhelwane afuna ukuthatha isihloko ukuthi ngegama lomakhelwane ngabuya ngasikhuza inhliziyo emnyala ngabe ngambuza ke ngase ngizobizwa umfana weselu sakho umakhelwane wantshela ukuthi umama lo ube lesisu wasibona lesisu impela njalo ekhuluma lo sisi wakhe benikana ukuthi enzeni wakhipha isisu just 2 months ngizabuya ekhaya isisu wasikhiphe ukuthi bana kwapha ephengo October mina ngabuya ngoDisemba kodwa amabili ngathole phumbu chako zazi into enzakala ukuthi ngasongafela ulako lonzima ngashaya ke ngachanga mephula imbambo zonke ngamlimaza amagama ngizothi ugogekile manje ngabaleka ngazofika lapha eSouth Africa igama liThabani lungayisilo lapha kodwa ngifuna abantu bakwazi ngiyaphila mfanga abaningi bacanda ngazibophela nisiphilele eMzansi yena ke isigangelesi sikhona le mntana nami ogogo wakhe lo ke angazothola indoda ngoba seyisilima yikho ngifuna ukwenzela ngicela ke ungitshele izingo hey mfowethu ungasachiyi kuphela wavuma ye umfazi ukuthi wenzele lokho okwenzayo wena kuthale ke usithi mababy yakho Shalungu my baby, oh sweetie my baby, you will always be my baby, oh sweetie mama, my love sister and the marenke, mampeta when I feel like I love a yeah. Mama but you wanna get caught in it. The magita so I keep my follow. Never fit, and you get a polo. Yeah, my love needs to put the nakajoni satangana ngitibone emehlweni bengicela ukukubukela madalling ngitsafhlangana marenkeni ngigqoka ama-hot pad ngikusondeza eduze ngithukothi khubezela sengifikile la esikhaleni ngicela ukukujikisa ama-westop collecting ngiyakukhuthaza madalling
Gcwalisela bona vekasi baby, baby, baby. Oh sweetie my baby, baby, baby. Uzohlala unguma baby, baby, baby. Yeah, picky. Picky wena njengengambala wesibambana angithiwa mkhubaza madaleng sini madaleng Ezra Oh sweetie my baby, baby, baby. Uzohlala unguma baby, baby, baby. Oh sweetie my baby, baby, baby. You will always be my baby, baby, baby. Oh sweetie my baby, baby, baby. Gcwalisela bona vekasi baby, baby, baby. Oh sweetie my baby, baby, baby. Uzohlala unguma baby, baby, baby. My love sehlangana futhi emarenke. City, my baby city. Happy Christmas, happy Merry Christmas. Okay. Kusondele Christmas. Bese challenge tabalonga South Africa lapha cheap umfazi. Umchamo, umqamlikolo. Umuntu sekuspana. Shabula isipana khona. Ngase wheelchair ngatabana. Umbulalelo ukuthi vele uthe mi kwenyindoda. Ulothi uchiye la uyethola. Uyathi mi kwabe khona lawo. Yabona bango. Sad, very, very, very sad man. Into enzayo hayi. Very sad. Yeah, uhlelo ke sakhumbulekela kuchale ke imbali enye into ngifunde. Ngisakhumbula kunjani Jesse? Esithembu bala ke uphile. Bengisebenza kwenye ibhenki khona ngapha kuthiwa izimbank kuBulawayo. Lobo ngumnyaka ka1996. Tshisa sakhola kuhle ke ibonus. Ngafaka ke imali yami esikhwameni. Hayi konke ngivalele kuhle. Ngithe ngihamba siyafika ke engikhase ngwithdraw imali yami. Ngathela ngela lutho. Imali le yayinengomagama imali ka ke $4,000. Ngasesikhathi imali esabekayo ibonus yami yonke. Ilanga leli langizudlungu. Lakathesi lokho engidabule. Ngoba ngamfuna ukuyadeposa indlu. Into le ngezobuhlungu Tshisa lakathesi ngiyakhala dawuduna. Lo muntu wandadela imali le utsotsi lo. Ngithemba ukuthi ngane ngakuchake egehena. Imujessica Mamvura ilusifuna sozilukhohle. Awubhalile ke uJessica ke eyakhe siyabonga ke Jesse ngokusibhalela kwakho lapha mama. Uhlelo ngisakhumbula. Uyakhetha ke ingoma nxa ukhona lapha sikuchayela ingoma oyithandayo. Iloba yipi oyifuna siyawudingela. Dikhethe zibe nengi kusenzela kumsebenzi wethu ube lula nxa likhethe zabaningi ingoma bangani bami. Nxa ukhethe yaba yodwa kuyahlupha kabi. Ngoba nxa ungasayitholanga siyazona senguchallenge. Ngiyabona upheni othi uyamthanda umbumandoza. Kumbudubula ikhona yini dubula. Uclan ngayifaka ngolist la. Dubula. Yeah.
nasi ikhisimusi ka-2022 ngiyakwazi ukuthi-ke abantu abaningi bebekhandela ukuthi bazenze into eziningi empilweni yabo umnyaka osuphelile. Esikutshoyo ukuthi-ke okuqakathekileyo, there are people who made millions, billions, but imali abayidlanga. There are people who actually created projects, but abayiphilanga. Okuqakathekileyo ngifuna ukutshela khona i-gift of life. Impilo yiyo eqakathekileyo ukuthi uya alive and well. Baphelile abantu bona ukuthi hayi ngisebenzile. So uqathele your happiness, the life. That's more important, more than the cash, the money you have. Ngoba imali ungazibele billion yakwanza ukuyichiya. Uzibele ama millions yakwanza ukuchiya. Abaningi abawudlanga. Engawusifo wedwa ukuchiya konke lokho. So uqathele ukuthi now be happy. Enjoy life as it comes. Kuyazenza uphile. Not all of us will be millionaires. Not all of us will be billionaires. Not all of us will be successful, but uqathile is a comfortable life labantu bakho nezihlobo zakho abangani bakho uziphilele uhleke ukholise impilo ngoba yiqathile more than the riches. Yes, abantu akenzanga lutho umnyaka lo. You are so much under pressure for nothing. People are constantly under pressure, especially on social media. People will lie. They will portray enye impilo, which is a plastic life. I portray impilo ukuthi everything is rosy to me. Everything is good. I'm talking about a day. You say, I've done this and this and that. We are doing this. It's a lie. Because of under pressure. Peer pressure will damage you. So ungalandela ukuthi ubani senzeni, ubani senzeni. Wena wote nguphiwe uNkulunkulu wami. Yikho lokho. My time is coming. Ungabuya kubuye ngangobuyanga akubuyanga. Uqathele life yakho. Wherever you live, whether you live in UK, South Africa, America, Australia, Zimbabwe, be content with what you have. Be content with your life. Teguli Christmas ngilike message le ukuthi be content with your life. Be happy where you are. Ungafoster uzalimala. Uzagwenqa kuwe. Wenda wekhona. Abantu sebewile abaningi abanye balinyazwa shango people chawa yini ngendaba zokucabanga. Ubona ngani uyasalela. Well, it is not a competition. Ungaqala uba competition with anybody. Just have a life yakho enjoy yayo without any hindrance or any pressure from anybody. Ungadecide ukuthi uyadakwa, ungathanda utshwala ikolo. Ungadecide ukuthi uthanda itiye njengami ithande. Ungadecide ukuthi uthanda ukudlala, dlala. Ungadecide ukuthi uthanda okwenza ukuthi ukusatisfy empilweni yakho ukholise. But ungahlala ukhala. The little God gave you khona okuyimadlana lakho ukunikwayo ubulokhu ukhala uNkulunkulu uzakuthathela ko imali lokho. Don't cry ngalokho lamasenta amalutshwana imali ayikanje. Hayi, cela kuyahlangana. Other people they embark on a journey. Angikuba likhiyo lapho lathi I take my bike ngithi ngifuna ukufika eAfrica ngizivokhela ngihamba ngilala ngaphansi kwezihlahla ngiyefika ngikholise ngingaspendanga lutho. Sometimes ezinye izinto zizabe zingadalwa ngalokho. Just have ilokuzeni life yakho uzikholisele bakwethu. Sesibona abantu abaningi kakhulu oma ladies. You are so much under pressure. Sesiyathatha isibhutali senze yonke into ezinto ezingalifanele just to ukuthi I must look like somebody engibone ku TV engibone ngapha. Hayi ukusiza. Ngicela ukubala ke yokugcina ke la uClive Ngwenya. Kunjani Clive Ngwenya? Siyakubingelela ke namhlanje. uClive Ngwenya uthi ke mina ngikhuleleke ekhwekhwe lapho kwaba lobunzima kakhulu ngesikhathi usachaywana ama 80s abantu abebethwa lapha kuthiwa ngabe kuGrawundi. Mina njengongwenya kwaba kuyinto leyana ukuthi lathi sizongenelwa ke imbizo. Bafika abathatha ke ubaba bamchanga ezidindi zompopo bamlimaza ubaba wagcinela izinyalo after 2 years. Wafa walahlwa ngithe egogwe. Nje mbona njalo ngakhula ngazi ngafunda nte ngiqeda ke lami isikolo. I thought that must revenge because kwakulabafana ngangibazi ngaleso sikhathi babebadala kithi kodwa babencedisana nalabo ama terrorist ayifakwe umgabe ukuthi hambe sibulala. So ngase ngisizakala ukuthi lami semvele South Africa ngacabanga ukuthi ngirevenge ubaba. There's no way ngahlala ngarevenge la ngubaba. Ngabuya ke ekhaya ngahamba 5 kilometers ebusuku ngicatshile ngafika koDube lako Kanyonga. Ngafika ngangena kwaphana ngahle ngavela ngagamula uyise umfana lwana ngagamula nomfana ongikhona ngadlula ngafika futhi koDube ngagamula umama
ngagamula lo mzulu ekhona. That was my revenge. Ngabuyela futhi amadaba kabusa ngachaphans ngabuyela South Africa. I'm sorry to tell you that I'm a medara. I would rather revenge for my dad. My dad wafa ngisuzubuhlungu kakhulu wachiya mama la I followed after 5 years ngoba waba le stress le BP waze wachaya stroke ngoba ikhumbula indlela baba afa ngayo. Angregret ngalokho engakwenzayo. Lami I wanted to take revenge for my dad. Yimi ngilapha ke uClive Ngwenya eSouth Africa. Hey, Clive isibindi singaka ba? Hayi isibindi sakho haya. Ngiyasesaba Clive. Ngiyasesaba. Ngicela ke uchaye izingoma ezikhethile uClive ingomanyana ezilutshwana ezilapha sibone ukuthi sikuchayela yipi. Sisivala ke uhlelo la namhlanje. Siyabonga lonke lina elibhalileyo. Sicela libe le khisimusi enhle emnandi okwamagama. Sicela likholise labela bilikhona liziphathe kahle. uNkulunkulu abelani. God bless you all. We love you. Mvalasela ke umachelela igama lami Ezra Tshisa Sibanda. Sithi ke libe le khisimusi ke emnandi kakhulu engela ngozi. God bless you. Le kholise lehlobo labangani. Ningalwisa sizothi abantu bayalwa kakhulu. Nazi ingoma yakho sesithi. Bye. Bambanani. Sing.